Cepat ulang. Jangan lupa ulang, Bud. Laki sih makan aja. Ulang dulu, Bud. Jangan lupa. Laki sih makan aja, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di ujung pancu. Tuh sana tuh Pulau Tuan tuh. Kita akan menuju sana nanti. Kami ini mau mancing ngeten, guys. Mancing nyelam. Orang Sabang tuh bilang mancing ngeten. Kita pakai kacamata minion. Berhubung ada lain, guys. Belum beli lagi. Kayak astronot kacamata. Murah meriah. Mantap. Mancing Ngeten, mantap.
Mancing Ngeten. Mancing Ngeten, mantap.